Kraksalo Kaisa Pandani Bisingtwi July bari East Pilak Amchaini dinamoni kamini lukurongno Bakjakha rubber Buphang shalo bebagoi 71 hokbar khlainai rongno Bakjakha 450 rubber Buphang bosa Pandao narwai okrangoi manjakha TRPC ni chairman patalkoina jomatia Rubber te agar Buphang no ungkha kami amsayo tongnai Tiprasa lukurongni azimungni Kaisa kaham lama Aboni bagai kami Amchaini lukurongno rubber te agar Buphang kaimani Bisingtwi kami Amchaini azimungni lamano tei bukujugoti shanani na harmungo taklai bishiwo haste ganangoi 50,000 agar Buphang 3,661 family no rubber Buphang tei 200 family no wabasa runani wansung na harmani TRPC o na harmungo no buskango tonoi no Kraksalo Kaisa Pandani Bisingtwi July bari East Pilak Amchaini dinamoni kamini lukurongno Bakjakha rubber Buphang shalo bebagoi 71 hokbar khlainai rongno Bakjakha 450 rubber Buphang basa Pandao narwai okrangoi manjakha TRPC ni chairman patalkoina jomatia Second time, 19 September, second time, sing tabo purbo pilago phayi, singoro plantation khale tungo, nok khonibo mungkha, setu mok. Sing foyo ke nukha kila block ni andaro, doel santi, molsomni Nukhungno kalemini, tabo sing setu mok Bisingtwi khnanai, je nang tini rubber besamanai rubber plantation khajagai, nini khao bahai matongkha bom tingjakha, sing jotoni beskango kokisa saikhnali. Aku bale hamjakha. Agota sataliba. Rubber mama ni Bisingtwi tamu nini tamu o rubber ni Bisingtwi teman-teman ini Nukhungno हमारे पहने rubber mama ni bayi nini Nukhungno teman हमारे पहने Bangladesh bolo o bolo sodi na bolo tu mok bahasa dia bolo Shalo shakbai thangni yaktui East Pilak Amchaini 71 hokbar khlainai rongni yago 450 ke rubber Buphang basa bagoi rukha TRPC ni chairman patalkoina jomatia Pandao manjakha South Zone TRPC ni deputy manager Subroto Das social worker Kobita jomatia akosong Pilak nishimi Omit ni kokthum Chini Khorang